Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas anapulwan. Irresponsable nga asawa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itin ko kin katisweldok bakit? Makaamo ka namang i-budget. Ay na, inak nga rod makitsenda inton bigat. Awan nga minag ti iso amin ijay kusina. Adakan ka rita. Gumatang kamot na ti parabalon ka. Nangingina nga min ijay restaurant ti panganak. Sige, taigatangan ka iti balunam. Saan mo aliplipatan ti gumatang iti bagas? Amang ano masidala ang tigatangan. Ay, awan ka din ti bagas. Nimot nga minanang ti aglutluto no adar aramidag. Anya? Ninanang taglutluto na awanak? Ah? Ikwa? No adar aramidag kunak kuma. Manlaw kaw, kat nasingpat ni Bantor amanugang ta. Ngam saan samat anasaya at naid ng anak takan kwa na. Pag kunaamaw, tasan anasaya at dyan anak ka ni Bantor nga asawa na. Jay laang pan nakakita kan kwa na ijay sugalan. Kat mangipasimudaag, asan anasayaat. Apay, ribo ayat ipapaabak na. Basit na siguro mo't Kasano adi mapanoy-no yan jay anak mo. Kat ayaw na mati mading aramid na. Awan mo't ti balonam anak ko. Nabiit pa yung hintad ko ti sweldo kanid na. Apay saan ka di aging matang nalang? Ay ka naibusan na dya ginatang na. Anya nga rodan nga ti balunag. Bingkaringan, tamapan gumatang iti dilata balonam. Una nang. Inak man nga rodringan, total kat aldawan. Ay uwan anak ko, nakaluto ak matan iti inapoy. Ikargak langan iti pagbalonam. Bakit? Agring ka man, tay ka nakitiigatang ko iti balunag. Agsusweldo ak, tadumawat ka kanyak iti kwarta. Kat nintad ko amin kan kasweldok. Basit mo ti ginatang maparabalon. Naibusan awan mo't kwarta nga igam ko. Nangipanam nga rodan iti kwarta no awanan ako nam. Apay sa pulam, no nalpas mo nga inted kanyak. Nagastos ko na. Anya? Nagastom nga awan mo't makita aginatang mo para diti balay. Masapol ka di pa'y nga ilistak, dagiti ginatgatang ko. Imbag nasabat ka dito'y dalan, abalayan. Nay, adan sakat na patag nga ibagam, abalayan. Kidawag ko maabagbagaam ni Edna. Isugal na matan ti kwartada. Uray ko no igatangan na iti balunan ti asawa na. Nay, saan ba't nga ubing ti anak ko tapno basapol pa'y abagbagaan, abalayan? Kunak no matulungan nak iti parikot dagiti agasawa. Nataangan dan nga agasawa. Masapol ka di pa'y amakibiyang da tao. Uray nataangan ti tao no nakulaapan ti panunot na. Kasapulan na ti pamagbaga ti naganak na. Apay akas lanak unas apapel ti ropa masimmang part. Adda ka di manan kinaapam. Anya kaslan ako no sa papilbot nga ibagbagam. Kasuron ko man day dyan nga abalayan, Petra. Apay kumakasuron mau. Kat nasaya at mati kababalin jay taaw. Awan ti makunak ken kwa na. Anya nasaya at ti kababalin na. Imparo pa ng tupay kanyak, abagbaga ka no ni Edna. Anyaman nga tanti inaramid na id ng anak mau. Di na kano igat-gatangan Nicolas iti balunon na. Kan isugsugal na kanupay, di kwartada. Kunakun kahit. Imbagam kuma abagbagam na id ng anak ta. Kababain day tang aramid na. Imbaga ka na taungandan amudan tinasaya at kansaan. Lakwan nakman iti basit a sardinas, tabalunan ni Bantor ama panidya trabaho na. Sardinas ti pabalon nyo kanimanong Bantor ama paniti trabaho na? Naibos nga minan ti basit ag hinaatang ni Edna. Nakitak mo nga na makisugsugal ni Edna nana. Ay, kaasimat ti anak ko. Agtrab-trabaho iti husto. Gamsaan nga si kaswan ti asawa na. Ay, una yan. Kaasimat nga ron ni Manong Bantor no kasta. Ado ti magibaga anagasat ni Bantor. Taubing ka na ti naasawa na. Agam kas jay mat pima anti kababalain ti asawa na. Tagmadyan ti nasingpat launay.
Under di saya ako nada. Imbaga, tasaan nga Andres tinagan ni Manong Bantor. Agbain ka man maltsika, Edna. Anya ko matipagbainak, tatang. As ikaswam ati asawam. Kan saan mo nga isugsugal ti kwartayaw. Ay, agyaman kit di aday jay abantor. Tauray laklakayan kat kinayat ko. Ay, madiday tangay bagbagam anak ko. Uray inaunangam sika tanasing patmalt. Nungay nakiasawa ka iti ubeng, ngam sadawt kan irresponsablay. Basta, nagasat ni Bantor, takinayat ko. Uray adayo nga inauna, ngam siya. Hey, nagalasan day tangayin kay bagbaga. Kaslasaan mo nga asawa jay tao. Katapusan ita, ammo ka nagsweldo ka. Apay adi mo itad kanyak ti sweldom? Nakitsinda ako. Nag-grocery ak pa yun. At nabati kanyak ng pangkaan ko. Di nakmat ilutwan iti balon ko. Nimot na lang ti paralutaw. Kayat mo asawan, dinak ikan iti kwarta? Ikan ka ti basit, tapno di mumat ko na. Imbag lang igatang mo mo iti kayat mo agatangan. Iyag mo nga rudan ta itad mo. At na pangaramata. At to iti isang aribo. Sa nga ribo laeng ti itad mo kanya? Ginatang ko mat amin na nakasapulan diti balay. Sayang ano isugal mo manan. Addan tulak kwartak ah. Makitam! Ay, imbag man ta nasabat ka diti dalan. Kasangsangpot mo samat. At dapay bag nga imot mo. Wan, itakla ang anak kaawid. Awan nga min mapanawak iti trabaho. Ay, imbag paikan ka, tagtrab-trabaho ka. Angam siya. Agigyanak lang ni Jabalay. Awan pa'y kwartak. Apay ko mga awan kwartam. Empleyado mo ti asawam iti munisipyo. Ay na, manipod na doktalan na nga agsugsugalak. Di na matitad amin na nasweldo na. Isupa yung ti makitsanda kan ag-grocery. Ay, makapaasar. Isumat lagayam adi na itad kan ka ah. Ta isugsugal mo matgayam. Di mo matinla ba ti uniformek? Anya nga ti pagbadok ita. Makalablab. Di nakmatlaikan iti sweldo. Anya? Apay adi mo ninaban ti badok. Mangtangdan ka iti manglaba iti badom. Adda ka nga asawak? Ngam agpalabaak iti sa balay. Awan mo't sa balay at trabahom. Agtagibalay ka lang mo't. Inasawa nak ka di? Tapno adi panam? Apay nga adipunan ako nam kat ni pay nanang tagdaldalos ka nagluto. Tulungam kumamat ida ah. Lakay ka lang arudan. Imot ka pa'y. Oh, nakaumay ka matito'y balay mi. Ada ka di gagaram, Edna? Ay, kaano ka kading agsubli ijay syudad? Inton may sa abigat. Apay ka di. Sumurtak man matkan ka. Ibiro ka iti trabaho ki jay. Kasanon nga ti asawa kan anak mo? Kayat ka di ti asawam nagtrabaho ka? Uray di na kayat. Tadinak mat ikan iti kwarta. Sa bagay, mayat matkit di no may kaagtrabaho ijay. Tagyan kanton ijay dagos ko. Paggudwaan ta ti bayad ti abang. Ang adda nga ta master kak atrabaho ijay? Jay kaaruba ti boss ko a pwesto ti lupot. Agkasapulan da iti kadwada. Ay sige, kumuyog ak ngarod kan ka, sisa. Agla ko akman mat iti lupot. Lakwanak man iti shampoo kan toothpaste. Adda ka mat gaya man. Kaano nga agsubli ka man na nidya trabaho? Inton bigatan ti panagsublimi. Sublimi ko namsamit. Asino nga iti kadwam? Ni Edna. Ha? Umay ka di pumasya rin di syudad? Umay ka nung matagtrabaho. No agtrabaho? Kasano nga iti asawa kin anak na? Ada ka numot ni Nana Petra pamanawan na iti anak na. Dasabat ko magdasisa kin Edna. Mapanda ka no iti syudad. Nay, anya kumangay ti papanan na Edna ijay syudad. Ada ka numot pag-isir kan ni sisa kin kwa na trabaho. Iso an alabit amabayag ijay. Ha? Kasanon ti anak kan asawa na? Kuna namot matulungan na kano ti asawa na no agswildo mat akas ka ni Bantor. Ay,
Apay a pinalubusan ni Bantor ti asawa na amapan ijay sulad. Saan ka no nga amo ni Bantor? Ni kano abalayan laeng tinangibagaan na. Imbag ta nasabat ka, baraw. Amom ka day, asimurot na idna kanisi sa agayim na. Ha? Saan ka di nga idysyudan nga agtabtrabaho ni Sisa, tatang? Wain, saan arumbang asimurot ti asawam? Agbayag ka ta ijay? Ay, diyak amaw. Kumaan wag pasyar laeng. Ang amapan ka no matagtrabaho. Agtrabaho? Imbag no maanusan na, kat no nagsadot. Ni pay nanang taglutluto kadang daldalo si Jebalay. Ha? Anya nga rod nga iti trabaho na ijay balayaw. Mangan maturog kan nag-cellphone, tatang. Daytoy ti ababanga ka kwarto. Basit laeng, kaiso tinala ka. Saan aparikot dayta, Sisa? Tinaskan, adda pagturugan ta dito syudad. Basta, pagguduan ta ti upa ti kwarto agraman danom kan silaw. Anya? Uray danom? Mabayadan? Kasta dito syudad, awan ti libre. No, adala ko mabalin amapan pagsakdoan akit. Agsakdo tala ko man. Ay, anyan? Uray danom? Mabayadan? Nagpakada ka din ni Ed ng kadakayo, nanang? Idiribor di ta kwarto yaw. Nakasukat, ken adabag na. Dinamag ko no papanan na. Kat imbaga na asumurot ka no kan ni Sisa. Daytamot timbaga ni Katuganga kiti nagsabat kami ti dalan. No kasta, nagpakada kadakwada ni Edna. Nasabat ka no ni Katuganga ka babae ida. Isaan na amuan na. Babalawag mo no maminsan ni abalayan kora. Konsentidor. Nukas ti kayat da. Bayan tayo latan Isuntumot lang nga awan amo na trabaho. Nabiit kan sa apay mo tita pagkaskasiraan niyo ading ko. Ay, wen manong. Kimuyugak ngamin kan ni Sisa. Agasidag kami iti pagtrabahuan. Sisle din samat ni Sisa. Kasta ka di matitrabaho? Ay, wen. Anya ka di matitrabahom dito syudad. Ha? Ure anya latitan amabali na pagdiskitaran ading ko. No kayat mo, adda pagay-ayaman may dita sidag. Pagay-ayaman? Anya ko mga ay-ayam? Iyara sa asko, taiparit da kami. Anya ka di dayjay? Iyara sa asmun tapno awan ti makangag. Bingo, kantong 8. Napanam ka di rabi Naladaw ka mo ta simbangpot. Anya nga oras ka na simbangpot? Napahanak man nakitong its di ta asidag. Ay, jak mo na puutan ti oras. Tengagaya mo ni ti rabi Anya, kasusweldong ngam ijay sugalan ti napanam? Maminsan laeng may. Tay batang mo iti abang tangay. Jay pay danom, gasol kan silaw. Gumatang kan tumutan iti bagas kan masida. Tasyak mo ti gimat gatang manipod saan ka pa'y nagsweldo. Anya? Gatak amin dagita? Saan ka di asyak amin tinagbayad iti daytoy na palabas? Sika kumamot itan Sige, tamangi remedyo akpay. Tanaabak ti sweldo idirabi Anya? Nagrigatam iti makabulan? Timmayab iti may salaeng arabi Agpabulod ka man iti kwartam. Singiran nakmat ng tikadwak iti abangan mi a kwarto. Umay kala ijayan kon, adda bakan ta ijay, nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan? Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaan ti abang ijay, kasaan anapintas abalay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu italawas na natuluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Patlay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Di masakbayan. Ti napalabas, sadot kan manugal ni Edna nga asawa ni Bantor. Idinaduktalan ni Bantor nga isugsugal ti asawa na ti kwartada. Dinan ititad ti sweldo na kan ni Edna. Pimanaw nga rod ni Edna kat napan nagtrabaho jay syudad. Insugal na ti damo a sweldo na akadwa na ni Dagol an am muna jay syudad. Kabayatan na, imbaga ni Sisa animat Edna ti agbayad iti abang na. Nagpatulong nga rod ni Edna kan ni Dagol. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas anang pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Umay ka la ijayan kon. Adda ba kan ti ijay? Nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan? Nakita mo't gayam idinapanta na kisugal. Nalakalaang ti abang ijay, tasaan na napintas sa balay. Nungay, kasapulan da ti advance payment. Awan pa'y kwarta. Kasaritak di akin balay, tanasingad agayam ko. Ibagak nga agbayad kanto into nagtapos da ito'y abulan. Dayjay ka di ti akin kukuha iti nagsusugalan tayo. Wen, iso ama siguradok amayat dayjay. Amu damat amapan kanto manen agsugal ijay. Addaing baga ti kabarbaro agayem ko, nga adda nalaka a pagabangan. Umalis tan sa ijay. Ijay ka di ayan dagiti agsusugal? Ay, jak kayat ijay, tanangalaw nga iti rabi. Jak makaturog. Ay, kayat ko ijay. Tanalaka ti upa iti kwarto. Gapo ka dita si kakumati agbayad, kat kayat mo ti umalis ijay. Nalaklaka nga rod ijay. Nakisaupay ni Dagol, nga uray inton katapusan ti panagbayad. Ha? Kastaya? Kat awan samot masnop at trabaho da dya Dagol. Uray awan masnop at trabaho na. Ta saan nga agpilpili iti trabaho? Uray kumboy dita kat di na atrasan. Ay, mas daawak matkan ka. Ang adakan ka no umalis ka. No siya, jak kayat ijay, takunada ana ariwawa ijay adiso. Sumagmamanon abulan tinapalabas. Gamsaan ba't nga agparparik na ti asawam? Awan mabalin, iso ti kayat na nanan. Iso ti pimanaw. Amo na ti pagawidan, ano kayat na. Kunana at tulungan na ka nga agsapol para iti anak yaw. Ngabdi na ba't umay iliwan ti anak yaw? Sana mabalin na pilitan ti may sa tao ang mga rami di kinasaya at pare ti pamilya na. Ay, unay ba't lakit nga rudan tinatumtumpo ngam nga inasawa? Irresponsable nga asawa nanan. No mabalin la ko mga isubli kininanang na inaramid ko. Nakitak di apo ko ta. Intugot ni abalayan ijay tsanggay. Kaya tinggatangak iti tinapay. Di ba't tan agawid ni inana? Ay, wan nga raw. Uray ko mano agawid mat ni Sisa. Tagdamag ta, no kasano ti kasasaad na idna ijay syudad. Adamot siguro numero ni Sisa kadagiti kabagyan na. Agdamag tan na. Ay, wan nga agpaisuan niya. Ay, ka man kid di padasin nga agdamag. Mali, mapanak man nga agpaiso. Barang adama ipadamag ni Sisa, maipapan ka ni Edna. Mala, ingka nga rudain. Tapno mamuan tamad, no kasano ti kasasaad ti anak ta. Da kayo mo ti masabat ko nanan. Papanan niyaw? Mapanak ko ba iti balay, iti kabagyan ni Sisa. Ta makidamagak ano kasano di asawam. Nang lipatan ni Edna nanan. Pasare damagan ti anak mi. Ngam jakmat amo ti sungbat ko. Adamo cellphone mo. Apay ngay, aday mo kontakan. In black nak siguro, ta jakmat makontak. Bayan yun, no di na kayo ti agawid nanan. Kasta kadilatan, bye-bye am. Pimanaw nga awan ng papanaw ken ko ana. Amo na ti rimoran na. Amo na mat nga rod ti pagsubyan na. Nagapo ako iti ayan ti kabagyan ni Sisa. Awan mo't kano jay makaambo iti numero na. Agad adal kano jay ilay. Ay, kaslaulag anang panaw iti naglupusan na. Kaslawan anak na pinanawan na. Ay nasabat ko gayam itay ni Bantor.
dinamag ko no da kontak da. Kunanamot nga in black sa kanunid na. Ha? Ay, di na nga ta mapanbirukan? Kunanamot nga amo na kano tipim manaw, iso nga amo na mutla ang tagsublay. Ha? Ay, sa bagay. Uray siyak mata. No pinanawan nak ti asawak asa daw. Ay, pagan anok ngay asa pulen. Kulas! Lakwan nakman iti sabon balasang kaw. Aglaba ako mahanggang awam magayam sabon may. San ka di pa nagaw-awid dyan manugang yaw, nana? Ay, saan pa'y may balasang kaw? Nang lipatan dyan tao. Imbag ta saan ang mapansapulan ni Manong Bantor, nana? Ay, saan may balasang kaw? Kunana mat, ano iso kano ti kayat na? Bay-bayan na kano mat. Ay, nauman iti asawa na, nana? Di na kano kayat apilitin ti tao, no di nan kayat balasang kaw. Ay, anya nga tati di na kayat ka ni Manong Bantor. Kat naganos may. Lakwan nakman iti sabon basang. Naggapumat dito'y ni Nana Petra, nana. Gimangatang may iti sabon. Day, agpada kami nga raw nga aglaba. Ay, adaman imaritis ko, nana. Kuna nga min ni Nana Petra, asaan ka no apagan ano ni Manong Bantor ni Edna? Kasta ti kunana, tanalpasan nga inanakan ti anak ko. Nimet nga min Edna ti pimanaw. Saan mata pinapanaw ni Manong Bantor? Saan a pimanaw no ikikan na kuma iti kwarta? Ikan na kuma, no di na ka no isugsugal, nana. Apay, kasta ti imbaga ni Bantor ken ka. Adda ka di relasyon yaw. Tapaya kasta ti ibagbaga na maikontra iti anak ko. Ni Nana Petra ti nakaibaga. Saan ka ta ni Manong Bantor? Agdandan na kayon samatan kan ni Dagol. Dakas ka day? Katno adda pa ka irano dakkan ni Dagol. Ngam adda asawa kan anak mo. Adda day di lugar tayo. Palang lipot day tanga inaramid mo. Ay, awan mabaling ko, tanalpasan. Napasama kan. Panagkunam, ayunan dagiti dadakkel mo day tanga aramid mo. Ay, awan pa kaamwanda iti inaramid ko. Numaamwanda, kaawatan asikatin ang ibaga, sisa. Nasaya tanasabat ka si kaasalawasaw. Nay, apayan. Anya ko matiinsal sa lawasaw ko, abalayan. Ay, di nakman awagan iti abalayan. Tapad padak sa matyanak ko. Apay ko mapadpadaksag ako nam. Eng kakit din ibagbaga na uman ni Bantor iti anak ko. Kinasalawasaw ka da iti mangibaga iti pudnaw. Nagagat ka da iti anak mau. Uray kumama no saan aman nugal ti anak mau. Apay nga road nga ing kapay lasasawan. Uray saan ko nga ibaga, tamakita mo ti tao ti aramid na. Pinanawan na ti pagrebangan na iti pamilya na. Awan pa'y iiliwan na iti anak na. Anya ka diter aramidem, ta nakailad ka laditan. Madi nga ron ti bagbagik. Manungal daw adi ka na pa nagtrabaho. Sadot ka, taday talagil ilad ti amom. Iso amad iti bagik, tamasikugak ngamin. At anton anak ta. Amok pa'y, no siyak ti ama day ta. Anya, si kalaang matikinadenak dito syudad. Amo pa yun ngay. Agduduma mo't alalaki ti kasugal mo. Agsusugal kami laang mat. Saan kami mat ang nagkakaida? Di ka mo't binantayan. Oh, itaman pa yan nakalagip ka nga imay dito eh. Naikatak mo ton iti trabaho. Pilitan nak ni Dagol amapan agbirok iti trabaho. Kat masikugak. Ay na, daytan ti kunkunakken ka. Kanayon ka nga nga adlangan. Isa na nga lang ti boss mo iti sabali para lako na. Narigat agbirok iti trabaho. Sapay awan makukwartak. Dinakmat ikan ni Dagol. Kat no awan mo ti permanente at trabaho na. Numapan agkumboy apagbiit laang mo. Narigat ka no ti agkumboy. Adamat ka rito nga aramatan na. Masadot laang Ay, ubing nga agpaiso ni Dagol ngam ni Manong Bantor. Ngam nasaysaya at nga amang ni Manong Bantor ngam day ta Dagol.
No agtultuloy akas jay ni Dagol. Panawakon. Sobliam ti pamilyam. Napnapa namanin. Nagdakkel lang arudan tatyan mo. Nagalas ka kitaan. Agsursur ka pailaan. O anya, nakaluto ka din? Awan mat ti mailuto. Awan pa'y karga ti gasol. Nyamot ang tigas na abiyag. Wanya rod. Pestikit di. At dapay lang iti tiyan ti anak ta. Ang mabisinanan. Kasanong tupay inton mayanak. Saan mo nga ibagbaga anak ta? Tanak mo lang. Mabalin ayamat ang mabukal ti ubing iti tiyan ko. No awan ka akadwak. Agdua-dua ak nga rod asyak ti kaduam anang aramid iti ibagbagam nga anak ta. Anyat klasem a lalaki. Tapag duwa-duwaan pa'y ti bukod mo nga anak. Agbakasyon na ti lugar tayo. Umay ka kadimot. Diyak mabalin ti agawid. Adakkel ti tiyan ko. No kasta, agbati ka dito syudad. Wen kayat ko kumamot ti agawid. Ang kastuyak mo't ngamin. Apay ngamin anak idon na ka iti sa bali. Katadamot asawam. Pinanawak mo't tanday jay abantor. Basol na ngamin. No apay apim manawak ijay lugar tayo. Saan mo nga ipabasol iti sa bali ti biddot an aramidam? Nagrigat mo ti kastuyan. Diyak amo no anya ti aramidag. No ngamin si aasawa ti tao. Saan arumbang nga agbirok pay iti sa bali? Kunak no may mayak ti biyag ko iti sidong ni Dagol. Tagpada kami nga agsugsugal. Ang saan mo't gayam? Takaslad adda nga agrigat hak. Awan pulos tinasayaat nga itden ti sugal. Edna! Day, si kamot day tamasabat ko sisa. Ayan ka di dyan ako. Apay adi mo kadwa. Nabati di syudad, nana. Na, di na ka din kaya ti agawid dito. Nang lipat ka din ti anak ko. Di na kayo pa'y nalipatan, nana. Adala ngamin makagapo no apay asaan ang makaawid. Anya ka di ti makagapo. Tadi na kaya ti agawid. Ladingita, ngam dinak inik ka iti pamalubos amang ibaga iti makagapo, nana. Agam, sigurado nga amom ti makagapo, balasang ko. Na, simangpet ka manayin asan ang maispelling ti itsura day tarupam. Anya man ang tinapasamak. Nasabat ko nga men ni Sisa. Simangpet, ngam di namot kadwa ni Edna. Dinamag mo kumaa. No apay asaan asimangpet di anak mau. Dinamag ko nga road, nga maawan ka no ti karbangan na amang ibaga. Damagan tanto ka no ka ni Edna no sumangpet. Na, anya ngay nga tati makagapaw. Karkar naman, tadi na magtensang petan ti agamana. Di na nga ta kaelew ti anak na. Adda nga Rogerason na ide. Alaklakay ka no nga amang ni Bantor ama idilig kenkwana. Itapay, sana ibagaday ta. Awan mo't nang pilit kan kwa na anak asawa kan ni Bantaw. Si kakadida na masabat ko, sisa. Imbag ta simangpet kan. Kumusta? Kastoy manong. Kat si Kangay, kumusta ka mat? Kastila tamot aading ko. Dakkel siguro ti anak yon niya. Wala din ko. Simre ka ni ti daycare center. Iso ti itultulod ni nana nga binigat iti pagadalan. Ni, dakkel nga rodan ano kasta manong? Dakkel na. Nalipatan na pa yung ti inana. Di nang damdamagan. Kasla ni Sisa ti kinasaom ijay dalan anak. Wala nang, iso. Kasangsangpet na nagdapoy di syudad. Dinamag mo kumaa no simbangpet mo ti asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna na ka umuna kon. Madamag kuman anak ko. No kadi ang subli ni Edna. Awatem kaday wenno saan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas nakiden na ni Edna ken ni Dagul ket idi masikugan daytoy kanayon ti apada naibaga ni Dagul asaan nga isu ti ama ti sikug ni Edna ket idi nagbakasyon ni Sisa ijay lugar da saan asimurot ni Edna tadi na kayat nga ipakita ti sikug na idi nagsabat da Sisa ken Bantor saan adinamag ni Bantor ni Edna nga asawa na papagayam denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ana pauluan irresponsable nga asawa dito'y drama tayo ti Masakbayan. Dinamag mo kumaan, no simbang pati asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaysuna anak ang move on akon. Madamag ko man anak ko. No kadi ag sublikan ka ni Edna, awatam ka day, wano saan. Depende iti sitwasyon nanan. Diyak pa may bagay ta. Anya ti kayat mo asawan iti depende. Diyak manam mo. Kasla diyak kayatan nga po iti naramid na. Ang mga dapay kat sabali iti biyagnan ah. Kaslakas tamot ti atap ko anak ko. Taapay asaan anagawid, idinagawid ni Sisa akadwa na ijay syudad. Awan ka di pa'y naluto amakan. Adda ka di pinanawam ama iluto? Manipod adda ka dito'y sidong ko. Kanayo nak ngagmalas. Apay amanipod nagsikugak. Kat kastamot din ti kanayon mo nga ibaga. Agpay sumat ngamin. Awan pa yun pagpuunak ngagsugal. Basol ko kade, no awan pagpuunam. Ingka agdis kita iti pagpuunam. Makaamu ka man laditan. Ada pa panak. Sa dino ti papanam? Panawan nak kadi ditoy? Komporme ditan amaturong ti sakak. Sikan samot ngamin ti malas iti biyag ko. Ha! Panawan ka man langan! Peste ti kastoy. Kaslasaan a tao tinangisukatak iti asawak. Naimbag pa'y kan ni Bantor, tanasingpit. Uray adayo tinagbaetan ti edad me. Kasangsangpet ko, namada ka matitirwar ti boarding house ko. Sisa, pimanaw ni Dagol. Diyak amo nagsublipay wano saan. Mabalin ka di nga umayak dito boarding house mo. Apay nga minapimanaw ka idi. Di mo tumot namin kaya't itumulong iti magastos iti boarding house. Pangaasim, agyanak pala kuma ditoy. Anya pay ngay, alangan mo't apapanawan ka. Awan mo't nga rod ti mabalin mo akamangan dito syudad, no saan na siya klaan. Agyaman akunay kan ka, Sisa. Nagbiddutak anang isukat ka ni Bantor. Uray ibagbagak alaklakayan. May mayat pailaan nga amang tibiyag ko itisidong na. Kasano ka pa'y nga rod ang makaawid ita, kat masikog kamatan. Nagsubli nga tan ni Sisa ijay syudad. Apay ko mano nagsublay. Kanaw di ko naman nagsabatan yaw. Nagsubli siguro na ijay syudad. Mapay ka day. Kaya't ko nga rod ti sumurot kun kwa na. Kaya't ko ang makasarita ni Edna. Kanya kumangay ti pagsaritaan yaw. Damagak ano agsubli pa'y kan ni Bantaw ruwan no saanan. Ay, naladaw kamat ang nakapanunot iti dayta. Ang mga nuawanan ni Sisa na nagsubli ni jay syudad. Ang mumatayin, mabiit lang dayjay no pumasyar dito lugar tayaw. Kunamot ngamin ni Edna at tulungan na ni Bantor para iti masakbayan ti anak da. Ang anya ngay ita. Nakita da ka kadidananang idinagawid ka? Wana, kunana nga rod ang nakalipat ka kanun. Anya nga iti insungbat mo. Imbagak nga agawid kanto. Diyak imbaga masikog ka. Agyaman na, tasaan mo nga imbaga. Kasano na makaanak ka? Di makita damot laang ti ubing. Ang panag ko na ka. Nasaysayat ang nakasaklotak iti ubing. Ngam ti makita dak amasikog. Isumot laang dayta ah.
Alangan mo't ngay bagam apinidot mo ti ubing. Naimimbag labas sitan ngam tidakkel ti tiyan ko nga agpakita kadakwada ha. Mabalin siguro ti ornong ko nanang. Gumata nga kiti materyales ta padakkalek ti balay tayo. Adaken ka, anak. Nabayag mo't aplanom da ita. Sumagmamano atawan anagurnong ka. Panawanan tapno padakkalek nanang. Mabitla amalpas ta ando ti trabahador ti kontratista nga inalak. May mayat matlaang no daras malpas. Mamaminsan ti taktak. Diyala unay aglutaw iti kanan ti trabahador. Sa nabalit ta nangala akitilib ko. Tapno mabantayak na ti trabahador nanang. Sa bagay, may mayat matlaang no ada ka amang kita kadakwada. Nakita na kakadi ni Bantor, idinagawid ka? Di nakadidinamag? Wino, kinumusta man laang? Saan man? Dinamag ko no dakkelan ti anak yo. Sumsumrek ka nun ijay daycare center. Kasta ka di? Ni siguro katugangak ti mangitultulod kan kwa na ijay daycare center. Wan ka no nga rod. Di nakakalumot ang damdamagan di anak mo. Imbagan ni Bantor dayta? Wan. Di mo mat siguro mapabasol di anak mo no awanan ti iiliwan na kan ka. Si Kantupay, saan kan samot ang mailiw iti anak mo? Nay, itaman pa'y ang makita kayo, tata? Ay, madamag ko man. Nagawid ni Sisa. Saan ka day nagawid ni Edna, tata? Saan nga raod? Uray siya kat mas dawak no apay asan ang nagawaid. Agad-adalan iti dikir di anak na. Ewan nga raod. Diya kun makitkita nga umay dito'y isturmaw. Damag ka na tarabit ka no iji pagadalan, tata. Ay kasta ka day balasan ka. Ada nga min kaadalan na nga itultulod matlaang ti kabsat ko, tata. Isuti na kay baga, anatarabit ka no nga ubeng ti apo ko yaw. Nagdakkel ba ti patpatakder ni Bantor abalay iji asidag matlaang ti balay da? Nakitak matlaeng idilim mabasak ijay. Naimpin ngamin ni Bantor. Amo na ti agurnong para iti masakbayan ti pamilya na. Karaman kumamot ni Edna amakin balay ijay no adda ditoy. Day tatay kunada, adi na inaramat ti utak na. Ha, Hey, sinayang na tinasaya at agasat na kuma. ti pagsidaawa kat no apay adi mo't laagawi doon. Nakulapan ti panunot na. Agbabawin taw, ang mga nunala daw taw. Oh, kasano ka itan? Agbatbati ka kadilatan dito boarding house? Anya ngay nga rod. Adda ka di mangawat kanyak iti trabaho. Kastumot ti kasasaad ko. Maamiris mo siguro itan tirigat ti bidot nga inaramid mo. Uray gayam lakay ti asawa. Nulakat na singpot. Saan ko kumanga insukat? Mas daawak namin kan ka Ada permanente at trabaho di asawam. Ngam kinay kayat mo kit din ti may nagtrabaho ditoy. Kwa, Sisa. Inton makaanakak. Agsubliak kon kwa na. Kasanon ton ti anak yu ni Dagol? Kwa. Nalakan tula ang apusipusan ti alipuspos ni Bantor. Ha? Kasano ko maapusiposa makunam? Kwa. Nalakala ang artista ang dayjay. Kayat mo asawan? Alilawam ti asawam tapno agsinubyan kayo? Wala. No kasapulan. Apay kit din asaan? Agsuble ko man ni Edna tapno agtipon damutlaang ka ni Bantor. Ti saludsod. Kayat nga tani Bantor. Di nantupay damagan no ayan ti asawa na. Ipabuspusa ti panagsinubyan da. Kasano kuma katawan mat dito'y na Edna. Bay anak ka di ang mga ramid iti pabuspusan. Basta di ka agar aramid iti may kaniwas. Anyamot amay kaniwas ngay bagbagam dita. Amamukan. At aramid mo amaday no maminsan. Sikamot na masabat ko, Barok. Wala nan. Papanan nyo ka day. Umayak ko may jabalayo, ta kailiw ko matod ti apukok. Intuludan ni nanang ijay daycare center nanan. Awan da ita. Saan ka kadi asimbrak iti trabaho, Barok?
Naglibak pa lang, tawan ngamin mangkita ka iti trabahador, nanang. Kasta aya. Kumusta kayo kano, kuna ni Edna? O sino tinang ibaga kada kayo, nanang? Ada, inawagan na kanakan ni Lakay. Daita kano ti imbagana, kumustaan na kayo. Nakamove on kami ni ti anak ko, nanang. Nay, madinsa matipulo iti angay. Apay akas ta ti Jarmaw. Diyak man matukod no anya ti adda iti panunot ni Bantor. Tapay kum atukudem ti kapanunutan ni Bantor, aber. Nagsabat kami itay. Imbagak apakpakumustaan kampay ide ni Edna. Kunanakit din ang nakamubun da kanon nga agama. Ay, anya nga min tinaknakan mo Taimbagam a pinakumustaan ni Edna. Katsan, Mart? Asino kumangay tinangidanon iti pakumusta na? Patsin na nga ta a pinakumustaan ni Edna. Imbagak nga inyawag di may sa kanakam. Ay, maditi agulbawd. Gapulaang tadda kayat mo agun-udan. Kayat ko garun gagsinubyanda. Tapno makikabalay mutlaang ni Edna iti dakkel abalay. Lakwan nakman iti Ricardo balasang kaw. Dakkel mati paparami diyo abalay nana. Ay, di man Bantor ti akin nakam balasang kaw. Ay, awan lata ka di ti damag yu ka ni Edna nana. Ay, awan balasang kaw. Tay kunada, nakaslanang pa daw iti naglupusan na ako nada. Kasano nga tati kasasaad na ita? Nasaya at siguro ati kasasaad na, tadi na malagip ti agawid. Kasta nga tanana? Hanya pa'y nga ino di kasta balasang kaw. Tay gat-gatagak nga rudan, tay nakon aglutaw iti kanan dagiti trabahador. Aga nakakuman. Tapno makaawid ako ni jay lugar tayo. Ijay ka di balay dananang mo ti sangputam? Wano, ijay balay danana Petra. Ha? Eh, kasano magpaiso? No ijay balayda. Damagan da no asino ti ubing. No mat ijay balayda nanang. Anya nga ti makuna ni Bantor. Dayta itatirigat na. No madamag da nga ijay balayda nanang mo ti sinangputam, kaawatan asaan anapatag ti pamilyam. Anya nga tangay tinasaya at nga aramidag. Ay, awan ti maisingasing ko anasaya at nga amok nga aramidam. Masapol a panunutak ana imbag. No anya ti rombang nga aramidag. Ne, ada ka matiti palengke manong dagol? Apay no adda. Adda ka di masapol mo? Manong, di ka kadimang tad iti usaran ni Edna no aganak? Ne. Apay ko mga ikak. Kahit sa anak mo't asigurado no siyak ti ama ti sikog na. Ha? Pag kunamot asaan asika ti ama ti sikog na, kat nagdan na kayo. Ado ti kinasugal na alalaki. Ang mga no nagpasikog kada ko ada. Sana ibaga asyak ti ama. Anya? Kasta kakiting ti panagpampanunot mo? Agsigsigurado aklaan. Pinanawan na pa iti asawa na. Kanti anak na. Di nakit aramidan kanya kon. Ngam kasanon ti anak yo? Ay, saan kumot nga rod ama sigurado no anak ko? Di kan samot makaaw-awat. Nasabat ko ni Manong Dagol iji downtown. Dinamag ko no, daitad na nga aramatom no aganak ka. Ngam apay nga yakas di ti insungbat na. Anya ti insungbat ti awanan bain. Apay kano ko maamangted, kat di namat sigurado no iso ti ama ti sikog mo. Mauyong at talaga day at tao. Ay, yak man ammo, no anya ti kinayat mo kankwana. Awan pa'y mas no patrabaho na. Kunak ngamin no nasaysaya at ngam ni Bantor, taob umeng. Angam saan mat gayam? Nagbidtutak. Talaga adakkel abiddo ti naramid mo, Edna. Gapot ako nam alaklakay ti asawam, insukat mo kit den. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Ada nga tapamuspusan, tapno agsinubyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan, sisa.
Mayat daytoy ana panunot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay wita alawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti masakbayan. Ti napalabas idi dinamag ni Nana Petra ken ni Bantor no kayat napay nga awatan ni Edna. Nakunamat ni Bantor a depende iti pasamak. Iti sabali a bangir pagduadwaan ni Dagul no iso ti ama ti sikog ni Edna. Pinapanaw na nga rod daytoy iso ang nagsubli ni Edna iti boarding house ni Sisa. Iti maysang aldaw adda na ibaga ni Edna ken ni Sisa. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Saanan adayta ti panunutak, Sisa? Ti panunutak ita. Katno kasano ti panagsublik ken ni Bantor? Kasano? Adda nga tapamuspusan tapno agsinubyan kayo? Addan na panunot ko a pamuspusan. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya dayta na panunot mo? Mabalin ka di amaamuan? Wala. Masapul amaamwam. Takaraman ka iti plano. Ha? Apay ko maakaraman nak? Anya ka di dayta plan-planwam? Naimbag abigat mo, abalayan. Kastamat, abalayan. Kunakman no din akong ibilang nga abalayan. Kung kunaklaan mo't ididayjay abalayan. Mabalin ayamot nga ibabawi ti panagabalayan ta. Saan ka day? Abalayan? Ay, siguro ngam nungay agsina dagiti makagapaw ti panagabalayan. Saan ka daya may babaway? Ha? Anya ti kayat mo asawan abalayan? Kas kumano ti may sa kadakwada ket nakiden na iti sa balay. Kas jay ti kayat ko asawain. Anya? Adda ayamot kasta. No nagsina da, mabalin siguraw nga ex-abalayan. Nakitak mat ang nagsarita kayo kani abalayan Petra. Apay akas lanar ba akad suoran day tarupam? Masurunak nga ron di imbaga na nga ex-abalayan na kanaw. Anya? Apay nga ex-abalayan? Jakman amoy ti dadya bakbakatan. Iso ang masurunak. Ay, adaman siguro na isawang mo amaday. Iso akas tati imbaga na. Anya kumangay. Talagakit ni nga agpadadaa iti anak na. Adida ammo ti sasawunda. Agpada kayo mat iti anak mong aulaw. Imbis adak kayo kumati agbain. Anya kumati kabain ko kadakwada. Kasta ti makunam. Ngam apay nga raw da kayat mo nga ipamuspusan. Ti panagsinublyan da. Gapaw, taad da kayat mo agunudan. Jakat ipamuspusa na ti pagsayaatan ti anak ko. Saan adakes? Ngam saan ka kumamat ang mga ramat iti sa bali at taaw? Pautang ka man iti bagas, lanay. Awanan at isa kadak may pautang ko, nana. Adu matirik da manong Bantor. Inkalangan umutang kadakwada, nana. Anya, inak umutang ka ni Bantor ko na. Nay, apayakas lanas daw ka, nana. Dakes ka day? Ay, pakpakawan, ti mapan umutang ka ni Bantor. Awan mo't dakes na, tamanugang mo. Ay, awan gaya mo ni Edna. Nalipatak mo't nana. Ulaw ka talaga. Panawan ka man lang. Ay, pimanaw, ti bakit? Nalipatak lakit, di na pimanaw gayam ni Edna. Name it ex-abalayan, dyan nagbarugso ta pimanaw. Anya ka day ti kinagura na? Ha? Anya jay ko na yun, nana? Ex-abalayan. Ay, agpay sumait.
Kunana ide, asaan ko kanu nga awagan iti abalayan. Iso nga ex abalayan nga raw. Ah? Makakapawak kat nga rod kada kayo nga gabalayan. Anya ka diti kinaguran tanagbarog sa tapi manaw. Umut-utang nga miniti bagas nana. Imbagak mat akin ni Manong Bantor ti pagutangan na. Tamok nga adaw ti irikyaw. Mabaling nyo lang tamat ti agpakiskis. Kat, anya nga itensong bat na. Pakpakawan, kunana may sa pimanaw nana. Agin nga to nga main. Ngam awam mo nga raw may panakil na. Binibit mo dagiti trabahador ti ipatpatakder da abalay. Ado na nga nanan. Kaya't ko amalpas da, aging kat madanon ti panagtrabahok manan di munisipyo. Pagmayatan na nga agpaisaw no adaw ti trabahador. Kin kompleto ti materialis nanan. Ginatang ko amin ng imbagada agatangag. Daytoy samot balay mo ti kadakkelan ditoy purok tayaw anak. Balay tayo nanang. San ka ta balay ko? Da kayo kan ti anak ko ti kabalay ko ditoy. Kablaawan ka anak ko. Nakabalay ka iti kastoy. Tanagagat kan naimpen ka. O day nanang. Dakkal mo tinay tulong nyo kanyak. Tagluto iti kanan dagiti trabador. Kan ti panang itultulod yo iti anak ko ama pan iti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito asidag ti dagusmi ka ni Sisa. Anya ko mati pagimbagan na. Ibagam manen nga anak ko ti sikog mo. Inton maipasngay ko ti ubing. Umay munto kitaan. Amangan no si kanto ti kaing-ingas na. No aksidente asyak ti kaing-ingas na. Siyak siguro tinaginawam. Sikatay makuna atakrot a lalaki. Di mo amo asangwan ti responsibilidad mo. Katsika, inaramid mo kadimot ti kung kunam a responsibilidad mo iti pamilyam. Nangag ko ti saritaan nyo itay kanida gol di tarwar. Salbag da dya a tao. Ipasa nakit di kanyak ti madi nga ugali na. Anya ka ditisim kan iti panunot mo, idi imbaga na dayta. Kwa, Sisa. Napanunot ko ti pinanawak a pamilya. Dayta, di ko nada. Nga amo makitaan ti kamali ti padam a tao. Ngam, di mo makita ti bukod mo a kamali. Daytoy siguron tay kunada. Apili-apili. Nga makapili mo't iti kuggangi. Isungarod asaan arumbang nga agapura ka no maipapan iti asawa. Wen nga rod ay, Sisa. Tay ibagbagak gayam nga aramidan ta. Di ibagbagam? Tapno maguyugoy mo ni Manong Bantor ang makisinnoblian kan ka? Wen, Sisa. Kasanungay no sumangpet ni Edna, kat agawid di tabalayaw, nana. Saan ko ama desisyonan day tabalasa ang kau? Ni Bantor ti mang desisyon. Ay, panagkunayaw nga ta. Awaten na pa'y, nana. Kaslag padadamot nga agama, adidan pampanunutin ni Edna. Saan nga ta nga adan sa bale iti biyag ni Edna, nana? Ay, day ti saan tayo nga mo? Di mat nga rod umay agpakita dito'y lugar tayo. Panagkunak. Adan sa balay, apang ipapapasan na iti iliw na. Ituloy mo man nga ibagay ko naman na panunot mo, tapno agsinnoblian kayo nga agasawa. Inton makaanakak. Agkidawak ka ni Bantor iti pamakawan na. Akaduam ti anak mo? Saan Ibatik pailakan ka ti ubing. Siyak lang tagpakita ka ni Bantor. Ni, apay ko mga ibatim kanyak. Di nak kumamat iramraman iti kalukuam. Alaag tumatlaang ti ubing. Kasanon ti trabaho? Amang ano iso ti pakaikatak, nang runa no mabayag kang agsubli. Alamot tan Sisa. Awirang biik ti anak ko. Kasapulan ti pamilyak ti kaadda ti trabaho, Edna. Kasano ko maasyak ti mga wir iti anak mo? Ay di ipaawir mo kanida gol nga amana. Di na nga rod ibilang akas anak. Kaya't nakit din nga awiran. Nalpasan ti balay tayaw, Bantor. Dakkel daytoy abalay para kada tayaw. Pakakitkitaan iti nagbannugang nanang. Uray awan tunda tao. At dapay laeng to'y balay. Isunto ti balay ti anak ko.
Ay, huwag matkit di Awan to timang tawid no di ti anak mo. Daan mat gabinan to'y balay tayo. Saan pa ya konkreto? Isa na panunod ko pinadakkel na nang. Sa bagay, awan sa bali amay sagot no di ti anak mo. Ay, di na maggayam kanyak ni Lanay no awatan pa'y kano ni Edna no agsublikan ka. Hindi basit pa ito'y balay. Di na pa'y madalusan. Kasano pa itan, tadakkelan. Agdalos pa'y nga ta. Sa bagay no awan tumatlat pa kay ranudam kenkwana. Di ka mapabasol no saan mon atarigagayan ti panagsubli na. Imandang manayon ti apal mo. No kumasan akas jay ti anak mo. Adda kumamat di tadakla balay. Iso nga road nga ikagkagumaak nga iya sa dagtirik naman ni Bantor iti pamilyata. Kasladay umutirik na ni Abalayan Petra kada tayo. Addamat la ang basol mo Tapay nga imbaga madina kan awagan iti abalayan. Idi inawagan na ka iti ex-abalayan. Madimat nga rod tirik nam. Kasano nga taaya, amaya sa dagkuman ng tirik na kada tayo akas iti sigod. Nung amin maminsan, maday ti agisawang lata iti balikas, apakasairan ti padam ataaw. Nagpintasan ti balay yun, Ana. Progreso kayon. Ay, saan ba't balasang ko? Isulat tamat ti biyag. Di makilaan ti pagtaangan may. Ngam no makita ti tao ti kinapintas ti balayaw. Maipakita ti asinso ti akin balay, Nana. Ay, wan matkit di ano maminsan. Ngam, adamat ti saan anak sami ti dakila balay. Ada ijay bangkaw anak kadulen ti kwartada. No adaman, Nana, manmanaw. Adulat ta ti agpadakkel iti balay na. Nang runa no, agpadakkel ti kaarubam ket sikalaan ti basit ti balay na. Lakwan nakman nga ron iti mabalin a merienda balasang kaw. Apay ngam umbal ka. Di kan samat kamin agpapaprenatan. Awan mat ngamin ti kwartag. Tunggal mapan ka iti doktor. Kwarta mo ti kasapulan. Ngam delikado day takasasaad mo. Masapul mapan ka iti doktor. Amumot nga awan ti kwartak. Sa madmadi ti bagik. Diyak ka ba ulan amapan asisya? Sige, takaduan ka. Pabuludan ka pa iti kwarta. Iyawag ko iji balay mi, ajak pa'y makaipawit. Tada pangaramatak iti kwarta. Apay nga ta amarigatanak. Kan maditerik nak. Urayan ta ti resulta ti laboratorium. Kan ti panang eksamen kan ka ti doktor. Ay, delikado nga ti kasasaad mo. Di kan tumod nagpaprenatal. Ang mga no operasyon ti labas na dayta. Operasyon? Wan, no kasta ti mapasamak, kapilitan nga iyawag ko iji balayo, tamapanta ibaga kada tatang mo. Awan nga min ti agbantay kan ka dito ospital. Hindi, maamuandan ti kasasaad ko. Anyapay ngay, asino nga rod ti agbantay kan agastos dito ospital. Amumot nga ada trabaho. No nga ikatanda kakaskan ka. Awanan. Maamuanan ti palimod ko no kasta. Tinasayaat, nilani ti awagak. Takaaruba na laang dagiti dadakkel mo. Hello? Asino ka di daytoy? Ni Sisa daytoy, Lani. Pakibagaman kada nana Cora, akasapulan ni Edna ida diti ospital. Apay nga dito ospital? Mga no maopera. Anya? Maopera? Apay, aganak ka din ni Edna? Apay ang maopera? Tinasayaat, ibagamlaangan kadakwada nga umayda diti ospital. Diyak namin mabalin ti aglangan, tawan kadwa ni Bosco. Sa dino nga yung ospital titurungan da? Dito'y government hospital. Saan nga iti pribado? Sige nga raw, taibagak kadakwada. Nay, apay yun nga agan anang sabka sumungat dito'y balay Milanay. Ay na, ay, delikadaw na na. In kayo kano ijo ospital. Takasapulan ni Edna timang bantay kan kwa na. Anya, nakaamuam di ta adamag. Ay, inyawag ni Sisa kanyak nana. In kayo kano iti government hospital nana. Anya kan iti napasamak ka ni Edna. Maopera ka no nana. Ang mga no aganak mo. Anya, aganak. Asino ti ama ti anak na? Naikat anyang ay ti amok nana.
Mapan kayo kitday, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga da kwarta na day jay nana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Ti masakbayan. Ti napalabas, nagpanunot na Edna iti pamuspusan, no kasanong agsinublianda kan ni Bantor, kayat na nga ipaawir kan ni Sisa, ti anak nanto. Iti sabali abangir, nalpasan ti dakkal abalay ni Bantor, kayat ni Cora ang makisiningad da kada Petra, gapu iti tarigagay na. Iti may sangal daw, nadlaw ni Sisa nga imbal ni Edna. Impan na nga rod daytoy iti ospital. Inyawag na kanilani. Tapno idanon na kadagiti dadakkal ni Edna. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas na napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga iti ambok nana. Mapan kayaw, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga do ti kwarta na day jay nana. Anya, apay ani Bantor tinalagit mo. Kas kalamangin insulto. Kaya't ko lang mat nga da kwarta yung agpasyudad nana. Kasano ang matulungan nyo nga iti anak yaw no awang mangarog kwarta yaw. Kasano nga amom nga awan kwarta ni Edna. Isumat ti inyawag ni Sisa nana. Ay na, Dalala. Apay asinurot nak dito'y bangkag. ukudom tay tamay may sakal din tamapan mo ilako. Pati manok, tiliwom tay lako tay da. Ay, agtal na ka man abakbaketan. Apay kumangay nga ilakom dagiti dingwain. Inawagan ni Sisa ni Lani. Adda kano iti ospital ni Edna. Delikado kano ti kasasaad na. Ha? Naaksidente ka day. Anya tinapasamakin kwa na. Wah, aganak sa kano. Kunamot ni Lani at delikado kano. Aganak. Andamanan asawa Ay, na. alakit din. Nagado adamdamagam. Agunay kaan. Amaganuan yan tinapasamak iti anak ka. Nagkapwa ang basang. Awan ka ba't dito'y itay? Gumatangak ko ma. Ay, ada ipadamag ko nana. Karkar na damag. Anya adamag takarkar na pa'y ako nam. Inawagan nak itay ni Sisa. Isaw tinapan ko indanon kada nana Cora. Anya tinapan mo indanon kada ex abalayan. Ay, delikado ka na uti kasasad ni Edna iti ospital nana. Anya ka diti sakit na ta delikado ako nam. Aganak ka no nana. Maupira ka no. Ay, sige pa nga raw. Tamapan ko ibaga ka ni Bantaur. Ay nana! Anya dyan gatangan niyo ako na yaw! Agsubliak taw. Taamangan numapanan ni Bantaur di trabaho na. Na? Pimanaway! Ay, imbag tasaan mo pa'y asinakayan day ta motor mo, anak. Ay, apay na lang. Anya tapasamak. Ni kanuid na. Delikado iti ospital. Nakaamuan niyo na lang. Inawagan ka ni Sisa ni Lanay nga idanon na kada abalayan Cora. Anya ka no ti sakit na. Maupira ka no taganak, Barok. Adagayam sa bali nga asawa na. Pudnaw tay atap kaw. Kasta ka di. Sige. Tamapan ako ni trabaho. Ang mga dumaladawag. Urayan na kayo mati apo kayo. Tamapan kayo ni eskwelahan da. Nadlaw ko analiday ni Bantor. Idi imbagak nga adda iji ospital ti asawa na. Anya nga ta tinaglidayan na. Ti nga ta panagsakit na. Oh no,
Ti kaadda ti sabali a lalaki iti biyag na. Ay, pimanaw tumat ngamin adagaws. Kasaritak pa'y kuma, no anya ti makunana iti napasama. Anyang iti kuna ni Manong Bantor, idim bagayo ti damag, nana. Awan ba't, tagrubrubwat amapan ijay trabaho na. Nalidayan. Nalidayan? Kaya't asawan day ta, nga dapay panagayat na iti asawa na, nana. Amok pa yan. Kasaok pa'y kuma, ngam agap apurama nga main. Mayat apadaan ti sumarunong apasamak, nana. Ay, kumusta nga ta ni Edna? Ay, awan mat nga rod pa kaamuan tayo. Apay no awagam ni Sisa, kat agdamag ka. Ha? Ayun gayam, agdamag akin ko na. Hello, Lani. Nakaawag ka, Mat? Kumusta ngayon, Edna? Inawagan nak ti amo, takasapulan dak dito'y trabaho. Pinanawa ko ni ospital. Pinanawam ni Edna, nagmaymay sa ija ospital? Simangpet ni Nana Cora, sakbay apim manawak. Maopera ka din? Diyak mo, no, naiwayatan ti operasyon. Kung nangamin ti doktor, adi nakabailan ti aganak iti normal. Apay nga, di nakabailan? Nangatuunay ti presyon ti dara na. Amaan ka no dakdakas ti mapasamak. Ay, sige, taumayan ti boss ko. Bye! Nangyumat ti saritaan, may naka-loudspeaker ti cellphone, nana. Ay, imbag, tasaan anagkasjay, idiin niya na ti apokok. Normal mat nga agpayso anaganak, iti anak da ni Manong Bantor. Ay, kita manla ti biyagan niya. Pasamak ti mangibutaktak iti palimad ti may sa tao. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana? No saan nakastawagas ti panaganak na. Di tayo maamuan, anak din na iti sabali. Kat aganak pa'y gayaman. Winyag pa'y sunana. Adda punto yaw. Kumusta ang tigayam ko, Nana? Ay, kagap-gapo na iti operating room basang. Saan pa'y anak ka po? Adda pa'y laang iti recovery room. Unay mo't lang arudan ti gasgasat na nga aganak, Nana. Saan ba takas to iti damo a panaganak na? Saan nga tanga da connection ti kanayo na panagililad idi, Nana? Awan nga minapulos ti ehersisyo na. Ay, amo pa yun ngay basang. Kunada mo't amma di kanong arod ti kanayon a nakailad. Masapul kano agpag na tapno maka-exercise. Tay tama ti bagbagada, Nana. Ngam, di tayo mo. No talaga aday jay ti rason. No apay anapasamak ti kastakan ni Edna. Lasang kaw. Adda ka di damag mao maipapan iti anak kaw. Nalpas ka nun ti operasyon, tata. Awan ka nun ti pagdanagan. Ay, agyaman apaw. Kunaklakit din no anyan ti mapaspasamak iti anak kaw. Saan nyo ka di nga mo nga dagayam ka din na na ijay syudad, tata? Saan balasang kaw? Saan mat nga rod ang nagaw-away manipod nagpasyudad? Kuna ni Ana Petra, no saan ka no akas jay ti panaganak ni Edna, saan tayo amaduktalan nga adda ka din nana? Ha? Naamuan na kaday tinapasamak? Kano naka-loudspeaker ti cellphone ko, hindi mawag ni si sa kanyak, tata. Nangag na ti saritaan may. Kababain ti inaramid na Edna. Kasano pa yan ti tarigagay ni Cora, nga agsinubyan ko mada Edna kan Bantor. Ay, imposible nga awatan pa ni Bantor. Uray no siyak mat ati lalakay. Diyak kayat no isukat na ti asawa iti sa balay. Imbag taadakan, naupira kan umat ni Edna anaganak. No kasta, na si Escanonanan, Day tama tiniyawag da kanila ni Barok. awan mabalin tayo no kastaman. Naita siguro tinakita ti doktora pagsayatan na. Ay, kuna na amapan ijay syudad, tatulungan na ka. Saan magtagrig-rigat sabay? Pagkunaan yung agrigrigat na lang,
Kano inla ko da ex abalayan ti kalding ken manok da. Tapno ada kano aramatan ni Edna ija ospital. No maopera, kurang ti paglakwan da iti kalding ken manok. Adala siguro ornong da iti nagsikog ken kuana. Anya nga ti trabaho tinangisukatan na kanya. Naimbag ta nakapuot kan anak ko. Anya ita ti marikriknam. Nakapsutak, nanang. Ayan ka di ti anak ko. Ada pay laang ijay nursery. Di da pay inyag, tadi mo pahimot ka baulan. Kasta ka di, nanang. Saan ka di nga umay dito iti ama ti anak mo? Makaturturog ak, nanang. Maturog ak pay. Alaga rod, maturog ka. Ada aklaan dito Inak to siripon ti anak mo madamdama ijay nursery. Imbag ta nasabat ka diti palengke manong dagol. Na CS ni Edna anaganak. Awan na ka diti maitad mo atulong kan kuana? No dumawat ka iti limos. Ah. Adto iti kwarta. Tapno di mamatkunaan. Ha? Sa nga gasutlaan ti iyaw awat mo? Anya nga iti pakaigatangan na dayta. Dakkelan day ta alimos iti makilimlimos. Apay, nalaka sa pulen ti sangagasot. Alaaklatan. Uray pagmerienda na laang ti pakaigatangan na. Awan pa'y uray para gatas mo ti ubing. Limos laeng maday tainted ko. Awan pa'y kwarta, ken awan pa'y pagpuunak. Agyaman kit di tadda pa'y ilimos ko. Kanayon ka kumaamaabak iti sugal. Napapatagkit din ti sugal mo, nganti putot mo. Ayan ni nanang mo ngay. Adda na pan naginatang di tarwar. Nakitak ni Manong Dagol iti palengke. Imbagak ana CS ka. Nangted iti sangagasot. Sangagasot laang tinaitured na nga itad. Ay, saan mo kuman nga inala? Anya nga iti serbi ti sangagasot. Isumat laang nga isugal na. Inala kun ta isupay nga usaram dito Di uray pagmeriendam laang. Awan man ak nakamday at tao. Mas daawak no apay kinayat mo. Insukat mo kit di ni Manong Bantor. Amo ka din ni nanang. Pinanawan nak ni Dagol. Awan pa'y timbagak kan kwa na. Saan mo ka din nga imbaga? Idinamag na. Nagpambarak. Tadyak kayat nga ibaga ti kinapudno. Rumbang laang amaamuan da, Edna. Siyak tulatan ti mang ibaga ka ni Nana Cora. Nay, ada ka mo't balasang ko. Saan pa'y ba't ka imay dito ti ama ti anak ni Edna? Saan ko maarumbang nga ibagak da ito karbangan nyo amaamuan, Nana. Anya ti kayat mo asawaan, basang. Basit pa'y ti tiyan ni Edna. Pinanawanan ni Manong Dagol. Sugador kan sadot ni Manong Dagol, Nana. Anya, kasta ti insukat na ka ni Bantor. Nana, nagkita da iti sugalan. Kat, ayan nga rodon day ta lalaki. Saan pa'y mo't nga imimay dito Mapanag kumboy no magagat, Nana. Ngam no masadot, saanan amap-mapan? Kumusta ngayon ni Edna, tata? Saan ko pa'y nga amaw, balasan ka. Among malta sa anak nga agsilsilpaon. Saan ko nga amaw, nuan niya ti kasasaad ti anak ka. Ay, makapada nagpaikit din. Ala, tamakimari te sa kanisisa, babaen iti cellphone, tata. Alaman nga rod balasan ka. Madanagan nga minag na. Isong ay mayak dito, tapno makitamag kuma. Ala, awagak, tata. Urayan nyo bitan. Inahagyaman nak balasan ka. Saan kayo pa'y nagyaman? Taamangan no saan ko maawagan, tata. Hello, Lani. Nakaawag ka man? Adangamin dito ni Tata Kulas. Kaya't namamon ti kasasaad ni Edna. Mayatan ti kasasaad na. Manipod nalpas ti operasyon. Ay, kasta ka day? Nasayat mat nga rod no kasta. Ay, mabayag dabay dito ospital? Adaak pa'y dito'y trabaho, Klani. Mapanak to di ospital inton agritera ak. Maamwak to pa'y laang ti sungbat ti damdamagan. Padamagan na kami nga rod. No kaano mat nga agawid ni Edna. Sige. Ala nga rodan. Bye.
Nasa unilanay, adandanimot kanun agawid da Edna. Kadwa na kaniti kadandan nanang. Ay, day tatisaan ko nga amaw. Basta ti ko na nilanay, kat dandanida kanun agawid ditoy. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan niya kat ti trabaho tinangisukatan nakin ka. Mabalin niyo mat adamagan kinilani. Taamangan no amuna nanang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauwan. Irresponsable ng asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan niya kat di ti trabaho tinangisukatan nakin ka. Mabalin niyo mat adamagan kinilani. Taamangan no amuna nanang. Padasag ti agdamag kanilanay. Barang amuna, noan niya ti trabaho ti lalakay. Ngala, baybayan yon. Amangan no nadurduro as ti biyag nangam da tayo. Isungin sukat nak. Ay, jakmat mamatay anadurduras ngamsi ka. Pagkunaan nyo. Sakbay ngamin anapan kanu ni abalayan ijay syudad, inlako na ti kakay suna ading wenda. Nakita kanu ni lanay ti panangilako da. Amangan mat no pagplete kan pocket money na nanang. Sinalpag ti kastoy. Kanayo nakmatan ngagmalas. Awan pa'y panangabak ko. Oh, kanya nga tayo ti aramidag. Tapno agswerte akmat. Manipod nagsikog day jay ababay. Awan pa'y panagswertek. Oh, just kikit di. Malasakit ti tinugawan day jay ababay. Makita kat sin maranta ka, Mat. Anya nga iti ko na ti doktor. Mabalin mi ka nun ti agawid, sisa. Hanggang dakkel mo ti mabayadan. Kasano da ito yan? Mapan makisarita ni Nana Cora iti opisina ti DSWD. Tapno tulungan da kayo. Isurom man nga rod kan kuana ti opisina ti DSWD. Uwan, sige. Hanggang mapan kami kumapay iti boarding house mo. Amumot analipit ijay. Kaasi ti ubing no umay kayo pa ijay. May mayat laangan no iti lugar tayo ti pagdiretsuan nyo. Ang kasla mabainak pa ilang agawid ijay. Iti damo laang apagsasaritaan dati napasamak ka. Malipatan dan tumot laang. May mayat ko man no ibatik pa ilakan ka ti anak ko. Tapno agbaligi ak iti plano ka ni Bantor. Amom Edna, atapag paikit din akasta ti napasamak ka. Tapno saan mo ama aramid, timadi apanggap mo. Anya ka di ti pampanunutom anak ko. Ay, imbaglakit din tanaanos mo ti empleyado ijay DSWD. Tinulungan da akat nalpasan ti amin. Mabalin tayo nga rodan ti agawid, nanang. Wen, anak ko. Napanangalan ni Sisa iti takse, ta itulod na tayo kano ijay paradaan, ngagturong ijay lugar tayo. Nabayag matan ajak nagaw-awid ijay lugar tayo. Dapat na nagbaliwan na, manipod di ka nagaw-awid. Anya kumangay tinagbaliwan na, nanang. Ado, dagiti di madakkel ababbalay ijay. May santi balay ni Bantor kadagiti kadakkelan. Timot balay tayo, ti awan pa'y aasinsuan na. Nabaliwan ti balay ni Bantor? Kunayo, nanang? Isun ti kadakkelan ti balay na ijay lugar tayo, anak ko. Ay, no saan ka kumadang nga? Balay mo kumamot dayjay. Ala,
Umay kayo, nana. Taitulod na tayo iji paradaan. Ne, inayadam ti umunag edna. Saan abale, tasyak mo tinakasaklot iti ubeng. Wan, nanang. Sige, tasyak mo ti mang bagat ka dagiti gargaretyo, nana. Ay na, agyaman kami balasang ko. Dakkel tinaitulong mo kada kami. Manipod adda ni Edna diti ospital. Saan ko ang mabali na baybay ang tigayam ko, nana? Awan sa bali a pagkamangan na ditoy, no di siya klaang. Ay, nagsaya at kaagayam balasang ko. Ni Apo Diyos ti magsubalit, iti kinaimbag mo. Ada tayo dito'y lugar tayo. Makitam ka de, iti dakkel abalay, iti ayan ti sigod nga inaladan da bantor. Nagdakkel abalay, nanang. Uray dagiti kaarubada. Dadakkel matan ti babalay ijay. Diyay nga rod ko na akon. Datayo laangan tinagtalinaan abasit ti balay na. Nanang, Pakitaam iti nasaya at ni bantor. Kan dumawat kanto iti pamakawan. Tapno malunag ti puso na. Kat mapakawan na kamutlaang. sige, nanang. Ikagumaak ayalis ti alipuspos na. Wan anak, dayta ti aramidam. Into na anayan ti kinapigsak. Mapanak ije balay na, nanang. Wan anak ko. Masapul amay alis mo ti alipuspos na ako nam. Tapno adda pa kairanudam. Damag ko nga nakanumatan dito'y lugar tayo ni Edna. Kadwa na kaditi lalaki na, nanang. Awan kanumat ti lalaki akadwa na asimbang pa. Isuda kanulaang iti inana. Kan ti ubeng nga anak ni Edna. Nakikita nyo, ha? Ang mga noalaan na ti anak ko. Ay saan ba nagbalay? Bili na ti ubeng, asaan asumurot kan kwa na no umay na alaan. Wala nang. Sana rin ba nga alaan na ti ubing? Mabalin na lang nga bisitaan. Gamdi na mabalin nga ikuyog ijabalay da. Awan ti ipakan na ijabalay da. Iunay lakat ti inararamid maun Edna. Napankalaang ijay syudad. Insukat maun ti asawam. Kunak ano na saysaya at dayjay. Taob ubing. Ang at damat gayam nga awan manaknakam na. Nagpadaan yaw nga awan manaknakam yaw. Nailako kat adi na oras ti kakaiso na adingwan tayaw. Kwatatang, ikagumaak na alukuyin ni Bantor. Tapno agdan na kami mutlaang. Mangnamnama kakaday nga awatan na kapay. Nalakalaang apusipusan ti alipuspus na. Ah, makita no agbaligi ka. Praktis ang ti ibagakan aramidam iti sango ni Bantor. Tapno awatan na kamutlaang. Nakasaganan ati ibaga kan panag-artistak. Tapno maalukoy ko, nanang. Lalaing ang anak ko. Tapno ang baligi ka. Masapol na kayo matlaang ti agdan na. Tagasawa kayo kat nga rod. Di kay agdanag, nanang. Masiguradok akayat nakpailaang ni Bantor. Sapay kumatag baligi ka. Awirak pa'y ti ubeng. Alaam no addakan ton ijay. Wananang. No makaunagak ton ijay abalay. Awan ton ti maaramidan ni Bantor. Tasyak tumatan ti Reyna ijay apagtaengan. Ita lang ang makita kayo. Manipod simmangpot kayo ang naggapo ija ospital, nana. Apay, sipsiputan na ka day. Ah? Saan mat, nana? Hagdamdah magaklaang. Kunakit din no da kayo mat tinaysok at nagsakit. Saan nakagsakit? Tanasaya atak atao. Ah? Ti ka di agsakit kat dakas atao, nana? Aha. Ay, awan timbaga kakasta. Lakwan nakman kit di iti pagrikado. Ay, kumusta amat ni Edna kanti anak na, nana? Nasaya at damot. Saan ka di nga umaymat dito? Iti ama ti ubeng, nana? Awanod ti ama ti ubeng. Jack amo no si bibiyag pay. Wan no saanan. Imbag man pa imay kayo dito yung store, nana? Ada ka di ibagam. Kaslaman sa balay ta isem mau. Ay, kagap-gapo ni nana Cora dito'y, nana. Ah, apay ka day no naggapo dito'y. Dinamag ko nga main, no umay dito'y ti ama ti ubeng. Kunana nga awan ka nun ti ama ti ubeng. Anya,
awanan ti ama ti ubeng. Nay, anya ti kayat nasawan. Day tangarod ti saan ko amaawatan nana. Pimanaw met ngamin, idinaibaga na day ta. No anya man ti pakasaritaan ti biyagda, awanan ti bibiyang tayo kadakwada. Pribado da abiyag day jay. Ha? Wan matkit di nana. No apay ngamin nga interesado ang mga mo, no anya ti kabibiyag ti padak ataw. Ba nag-asaan nga umno. Nay, kadigdigos mo matanak ko. Kan mayat man day tabistidam. Nagpintas ka iti day ta akawas mo. Dati umuna nga addang nanang. Aramida kon ti rumbang. Mapan ka iti dakkel abalay. Wen, nanang. Kat ipasiguradok, ayawid ko ti baligi. Nalaing ka nga ro dun. Awan ti opisina ita. Sigurado nga awan trabaho ita ni Bantor. Iso nga rod nga iranak ti mapan ijay dakkel abalay, nanang. Nalagunay ka nga ro dun. Magagaran ako na makakita iti panagbaligim, anak ko. Papanan nyo ka di ti anak ko nanan. Ada mapanbigatangan nga ramatan na ijay pagadalan. Sige nanan. Igatangan nyo man nga ron iti kasapulan na. Ay, uwan, anak ko. Kanayon matada kami ti agkuyong amapan gumatang iti aramatan na. Anda ka di pa'y kwartayo? Saan ko pa'y anagastos amin ti inted mo, anak? Iso ti aramatag apanggatang kadag iti kasapulan ti anak mo. Imbang lakit din tadda kayo amang tamtaming kadag iti kasapulan ti anak ko nanan. Nakita ka nagbiste ti anak mo arimwar. Papanan nakadimanin dayjay. Mapan kano dumawat iti pamakawan ka ni Bantor. Mabalay na mapakawan na siguro. Ang agtipon da pa eh. Ay, awan lat ang mukaw. Si Kamot. Noon napakawan na, di ikawatan nga agtipon damanan. Ay, jakman amo kada kayong agina. Mangnamnama kayo iti imposible. O sino nga tati umay dito palay? Tawan mo tiyamok. Lapit lang, umayan. Ha? Sika? Nagpintas matan. Bantor, di na ka di paunagan. Napatag ti pagsaritaan ta. Ha? Sige. Umunig ka. Di ka unag pagsaritaan ta. Agyamanak. Bantor, pangaasim tapakawanan na kuma. Napulaapan ti panunot ko iti kalabas. Ako pang inarakot nakmatan. Inturturad ko timay ditoy. Gapo iti nalaos nga iliw ko kan iti anak ta. Nagbanglon ti salpag. Si kakaday tinangibaon iti anak mao amapan iti balay da Bantor. Insukat na. Ita, agsublay. Bukod na anakam, bareng agsinubyan da nga agasawa. Hey, bilibak mat iti kinapuskol ti rupa na. Anapan iti balay da Bantor. Awan dakas na, tagasawa damot. Kan puutom to ibagak. Makaunag tayo mat iti dayjay dakkel abalay. Hey, di kay langbain. Ambisyosa. No saan ko nagaramid iti may kaniwas. Saan ko agumaw-gawawa ita iti kaasay. Imposible apagkadkadan ni Bantor ti kinapintas ti anak ta. Alan Bantor, my love. Pakawanan nakmatan Di ka di mailiw kanya. Nairot unay ti arakop mo. Impatanak pa eh. Saan ka nga ibatan no di nagpakawanan, Bantor? Sige, pakawanan ka. Impatanak na rodan. Agpaiso, Bantor? Napakawan na kun? Well, ngam di na kaya't asawan nga agtipon tapay. Pakawanan ka. Tadimawat kakit nga ro di ti pamakawan. Anya? Pinakawan na? Saan tan
agdan na ko na. Manipod iti pimanaw ka. Naruam kami iti anak ko iti kaawan mo. Bantor. Agmay-may sa ka pimanaw. Ngam iti nagsubli ka. Addan kadwam. Ti anak mo. Pinanawam ka ni ti amana. Akas iti naramid mo iti kanyak. Sana siya tinangpanaw kan kwa na. Iso tinangpanaw kanya. Isong agsubli ka kanyak, kasta ka ni. Lading itak. Ngam iso ti rumbeng apagsubyam, taub-ubing. Bantor. Silulukat ti ruangan, para ken ka. Ngam agsubli ka iti nang isukatam kanyak. Sana bale? Tanapakawan ka, akas itikid daw mo. Anya, napakawan na kan. Mapankan iti dakkel abalay. Wala na. Apay garon agsawit ka nga idang nga. Gapo ka di iti ragsak, ta pinakawan na ka. Pinakawan na. Gamdi na kun kayat. Dangak ngamin na talaga, nanang. Ay na. Saan nga may anaimpusuan, ipanagkid daw mo iti pamakawan. Hindi kat gapok iti ambisyon. Kaya't mula nga agray na iti balay na. Agbaliw ako. Barang maayat nagpahingi bantor. Maamiris ko itan, ti madingaw galik. Maamiris ko itan, ti kinadakas ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu italawas na napuluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.